Dahil nga trabi ka man ang asinong Arnold. Sa di mo man ang kinagpagpa. Di ka nagdamag pa. Isa ka na nakita ka na magbisita. Arnold. Agunay ka na! Magbisita ko. Sige. Sumaruno kang harap iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Nakpaibit agpalas. Aday ka, mangan ka. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ka na pudot ka. Naimas ah. Arnold. Ala, panawan na pwede pa. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan na kunak. Jack kaya ti adda sumanao numagmangana. Sige. Agsudli kan to. Ito nalpasa ko na nangan. Sakbay ang matulog na, Arnold. Kaya't kapay akasalita. Marupuro ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold. Aginggat ka ano magpatinda ti mading aram ko. Sumarting ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbalutan. Sakbay ngagnakaw ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagan. Makauma. Gaputadyak kaya't nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan tida ka sa mapasama kanyak. Isu asumardagan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay da Mari Vivian. Hoy, Adela. Apay ajak makikita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak kauray bartag di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige Petra, labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam, agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos, talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan ang nalablabaan iti manungal daw. Anya? Sige, inakon Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot kung saan nga agbababae nila kayo na. Di pa'y lakat isina nila kayo na. Tapnugong gunana. Mari Adela, apay akas tatirupam. Kaslag parparikot kamat. O may kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Ay, sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ko na. Adela? Si kalaang ti makaamoy ti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan ken ko na. Siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakad na ron. Kaya't ko ang kasalita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlata apalagipan? Wan nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay lako mata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito balayo ni Adela Wan, apay, kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kayo na. Yamin, saanan nga gaw-awin. Anya? Kasano nga mo? Asaan nga gaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makikita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Ang
Siguradon tumanan, aday tati sarsarita am kadagiti padam amanar sarita. Usus, no agsasao ka? Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita nak, anakisarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di, asikati kasta? Wala, tasika, santa ka, perfecto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katap nagbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ruti perfecto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi, para iti masakbayan mi. Adda kit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wen adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito lubong, ngam masigurado nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmat nila kayo mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kuna mo lan o sino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawab. Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang. Basta nasaya at kumati pa nagpuspuso tayo, ay good, bindisyonan na tayo ti Diyos. Ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ta nakatarayak. Tinasaya at turong ako iti hideout mo ni Arnold. Mangantay kid di, inuimunan ijay. Naimbag lang ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dyan lalaki. Sayang. Saan taan naalat ay walit na? Sana bale, adunto pa'y di tati mabalinta hold ta. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnom ta. Addan tulat ta. Sabagay kasano? Agawit ta, ano? Sige ti baka mo no agawit ka. Musyak, dito yak hideout amatura. Sige nga, Rob. Agawid akpay. Agparbangon nakto nga umay. Tanong nga trabi nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos, agpakpakasi. Saan mo ko mga itulog ang maisagmak di asawa? Yada yung kumaiti mabalin apakadisgrasyaan. Kaya't ko ngagbalba niyo ti asawa, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan ta Sabado ita. Katawan serag dagiti anak mo iti pag-adalan. Diyak namin nakaturog agagos idirabi itatang. Kanayong nakasta. Kita man day tabagay mo. Kimutong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Kapay.
Anya ti mapaspasamak kan ka. Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Isu ang mapuyatan na. Anda ka di parikot mau. Apay adi mo ibaga. Awan, tatang. Ay, si kaman langan ti makaamaw. Ay, undayam. Ada inyag ko ang naluum asaba. Kenatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mau. Agyaman nak, tatang. Impan kau ni dia ko sinayaw. Agyaman nakmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kanagitan na ka. Tigmawatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasan mo. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito ay. Ngayon di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod da ito iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Ay, Lord. Idyaman ti dakas at trabaho. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo mo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardagan! No di mo kaya ti kwarta, sandaan. Kaste ti may parang ka na iti kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin iti Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman. No nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwal. Ka, inan anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga at kasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adong nga. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw ko man nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti daytay. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga tadapas sa mapasama kiti asawa. Uwan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mimat kayat nga dadakas ang mapasama iti asawan. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawan. Agyaman na kiti tulong niyo pa nagkarkaralan, mare. Agyaman ako na. Hold up, Daytoy. Di ka guna itid pakas na di mo ko tinatay ka. Nakatutok ti mo ko kitisikat lang. Naagikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kantisay ka na. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga adu ti kwarta day ang babae. Piso eh. Dakil agatan tilinang tiwali na. Nag-overtime siguro iti trabaho na. Isuan na rabyan. Idi pa lang nakitak day ang babae. Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asidad ti dakkel apas dek. Makita. Adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako na, abak nang day ang babae. Nabak nang? Apa na di agar kala ti paglunganan ng agawit? Apa magmag na uray nasugnitan? Ay, nalabay. Mapanagsal iti pagluganan na Nga uray mag na itinasipnit? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone na tinalata. Puwera biyag na. Palabos kami. Pera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag? Tipada ta ata. Iwan mo't
Ila kong dito alahas. Programan ti cellphone. Kat pagbingayan ta. Kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta nila. Uy, ayos. Ay, malgayan. Ito ang bigat. Mapantag paliw iti ruwan ti simbahan ni Jacinta. Ijay taka din hold up? Nagpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nagpaliw. Kumadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta ibiktinan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti balik. Sige. Ala, akita tantulatan iti hideout. Sige, inakon iti dadya banda. Ado ti senior citizen ang mabalin a biktima ni. Malakalang nga itaray mi ti bagda. Nang runa. Kadi bakit nga rod makakanat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa'y nga ta, ti asawa na. Papagayam, hindi uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumnag daytoy. Inikan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo ta nagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti day tagundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktiman na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta o itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Akita tantulatan iti hideout. Sige, inakngarudan. Ado ti senior citizen ang mabalin na biktima. Malakalang nga itaray lagi ti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito iti asawa. Sad nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakita. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangang iti panursuro mo. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka ang gargaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatang mau kung dagiti ampaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti samaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasayaan no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayo na. Nakitak nga mo silig ni bakat ko. Iso alim mikli kak adagos pare.
Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, Intan. Iti asidig tibang ko, ti papananta. May metay Sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktima enta. Darasan. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idiin na sitga. Awan matan. Amangan no kaing-ingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa ka? Mare. Wino? Iliw mula day tagan nilakay mo. Iso asabalin ti pa nagkita. Mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod ta simrap diti simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amuta. Nga amangan no nilakay mo nga agpaiso, jay nakita. Mare. Ada plano ti Diyos, mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso ana pan nakimisa. Nagsayaatan mo kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, mare. Ala, mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas magtantimisa. Wan, mare. Agawid tayon. Nasiputan pa di jela kaya susuro kita. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda di a senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiripan na ta ti may salahan na lakay. Nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray ti bag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay. Nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpala mo? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Umaykan. Mapanta iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Pumipis. Sige, paliiwan ta. Taintun basi ti aglalabas at tao. Itaray tantibag na. Sige. Sige ti mangitaray. Kat aglayon kan jahay daw. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya may masidag? Itay may anak katugaw kayo dita asidag kaw. Ang tutugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin na nagdag na. May saa ka mo sa babaro. Sana ka makapagtrabaho para itibagay. Puta bulsa ka. Nakayaw. Tanapigsa. At makakita kayo. Kung bangagtrabaho kayo para itipagsayatan niyaw. Diya po Diyos. Sana bulsa. Bakit kita na tayo? Amuna. Tiaramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. Nukasyan dak ket ikandak itilimos ka. Supapakan na kaito takinasyan dak. Nutakawan dak. Ket amoy lagaruday nakasto iti kasasaan ko. Sigurado
Asaplitin na kayaw. Ne, anya ka dito ibagbagayo, tata. May sa kabulsa. Makita kayaw. Madipdot kayaw. Nagtatakaw kayaw. Kuldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Di pa nag-aangot kin pa nagdanig ka. Maawatak ti garaw-yaw anak katugaw iti asideg ka. Ha? Mario. Ay tapno di kay agbason. Siyay. Ikang kayo iti parka. Adar na urdong ko at taluribo. Kapaw ta na inot akunay. Ala, itin ko lahangin kada kayo. Anya? Mabit lang taalag iti bangkaw. Saan? Mario, Intan. Ha? Intan? Nanggaguti ko lang. Intan! Anya ka maten, Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itin na kumapay. Agtatakaw na. Ag-hold up na. Ngayon saan akaskan ko na? Dakas ta tao. Saan ka ni? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay. Adamag gayam silid ti kaasi di ta kaunggam. Sa mga ka man? Intan ni di palingki. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. Adda pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kaya ti agyan iti pagbaludan. Nukas na nga mangkita ta iti balay asar kenta. Inton radi. Sige. Kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda duha pa'y apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman ak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman ak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawa mo. Awan, madam. Sige. Ibagam ta umay ditoy. Tapagdalusat iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kundi ta likodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikan iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunak met. Sige. Umasideg ta ngarod ken kuana. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Hanggang ko tiya siya kayo. At ano pa kayo, dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambaw. Kumusta kayo? Kung namitay ngay kandak itilimos. Kagum sanay. Agawid kayo iti pamilya yata. Kasapulan da kayo. Anya? Kuno senyo tibyak yaw paparaw. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Kapo iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti husta.
At no masubot na ti baso ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw paparaw. Ang mapayasubadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot ang mga kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyak yaw. Baragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Kat mga barwanan kayaw. Itaalawas. Kat bakuna asiman na santa. Panaglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbarya. Ay lagi pun tayo nukasano tirigat na para laang kada tayo. Tata. Magbalbaliw tayo. At surutin tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaan ti masakbayan tayo. Proverbio 22:5. No ipatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagan dagiti managdakdakas. Anya? Tata. Nga raon. Kas panagsupapak tayo iti kinapatag tayo iti Diyos. Litlikan tayo ti dakas. At di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ketinta ito bakinisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat ti Diyos kada tayo. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simmang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbagadjay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ako, Eji Malay. Siga, di ka kadi agawid. Di mo pa sinugbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano? At damot 20,000. Kasta ka din? Uy, Ken, at dapay di naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naraksa? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, ginaya mong taagawid ta. Sige. Kano ta nga agsugli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga ron. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka di nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya jay nadamag may nga da kanubabae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangagan iti day tananam? Di taman ka arubayo. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road atunggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawa. diya ka muna na. Tatang. Amangan pa ikit din no aday itan di pagbaluta. Pagbaludan. Iti anyaga po. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaon iti dakas.
Kay kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, unay eh. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanay? Diyak ambot ayan na. Sa anak manin ang makaturo. Ni Arnold manin di pampanunod. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko. Sa anak lata ang mauma ang mga daud-awat iti kaasiyo kini Arnold. Asabay ko matagbalbalon. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold. Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manin ang makaturo. Ni Arnold manin ti pampanunod. Sa dino ti ayan na. Saanin ang nagawawin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ha? Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold. Wala, siya. Umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. Atuwa ka. Tagsaan mo tamangan. Sige. Apay akas na tila. Apay kumutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunod ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay? Awan ganas ko ang mangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak mo tayo. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Sana. Naamiris ko husto ti kuna jila kay ngagpalpalana. Anas pinaliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Adot imbing lang do jila kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko husto dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iti langit. Arnold. Isumita. Padasok tayo balbalay ang bakat. Saan lang nga padasan? Nadikat aramidam, Arnold. Maray di masakbayan. Uwan bakat. Ala, kamay ka na matulatan. Rabi iyon eh. Mapuyatan ka man eh. Arnold. Anyat kayo pa pananti pa nagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako, Day. Gapo ito nalawlawaganin ti panunot mo.
Kat ang tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia, imbagakan ko na din ako nayo idi kanya. May papan iti trabaho dito'y balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Masaya at madam. Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, bayat ipanagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam. Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang yaw. Rimwarda ka ni Tatang, Lola. Tatang hunam? Wan, Lola. Simbangpot ni Tatang yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo kanya ading ko? Kadabiit papananda. Kasta ka de. Anda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya kan natag. Ay. Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yag. Sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasampi Nukas na, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Uwan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabaho. Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawa. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaamok kami. Nopay kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldo. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamati ak, adi kan agaramin iti dakas. Saan, madam? Kaya't pundag balbaliw. Amom, Arnold, naragragsak kamot laeng. No ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot, awan day ta iti puso, saan ka di. Ngam no ita, mamati akan idaw dawat ko, nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramin kat, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho iti balay ko. Agpaay ka akas hardinero, kan dadumapay at trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasaya at tasimbangpot kayo. Arnold, nasaya at matadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, Nanang? Nasaya at mat. Naalangarudan, agawin akmutan. Saan abali, tanda kayo. Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apoyo. Ewan ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, Nanang? Natulnog dagiti apuyo. Sa bagay, bakit di Kat agyaman kami manan, Nanang. No kasta, isardang tanti madi at trabaho ta? Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong tianay. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita tatian. Amom. Uwan, barang kaya't namat nga awatan na kang agtrabaho iji balay na.
No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa dito eh? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam. Siyak. Kayat ko mo ti agtrabaho dito'y balayo. No maikariya ka, madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Diyos naman, awatan niyo mo't ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahuan dito. Agyaman kami unay, madam. Kasta gayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-away. Do pa ikasta, nasaya at matako nam anagbalbaliw, Adela. Wala nang. Kat ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasaya at nga ron, ano kasta? Sapay ko ma, ta ituntuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuak la ko maanasap-sapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Katipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliw. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam. Si dadaan kami at dumag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalapog nga agturong iti pagbaludan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbaludan. Natural, alak amo nyo ti riga ti may sa abalod. Iti naun-unag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaangan ti Diyos. Kasano dayta, madam? Liklikan tayo, ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinag iti agnanayon arigat kanto. Ituloy tayo ti makipagkaykay sa iti Diyos. Tapno inton madanon ti antaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw kanya Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay natirag o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang da, madam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una, kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulon di sentro. Kit agyaman takam ko na. Ha? Sige ah. Kasi madadya lakay. Pampanunutak mo kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na, sa puling nyo, ti ko nam ngagpalpalaman, kalpasan ti pan nakimisa kayo ita Domingo. Uwan, bakit? Nagrobot eh. Tapno dito maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano, masapa tayo. Anang ngarot, tulungan nak amang rubat kadagiti ubing, tapno nabibiin. Inunan ti pamilya kasimbrag iti simbahan, Marlene. Un Arnold, uret ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Iso day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa.
Umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti Misa. Basta, umay kayo mo't makinisa. Nasaya at launay. Uwan tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa kulan da ka kumatata, kalpasan ti Misa. Takayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti Misa. Duit umunag tayo pa'y. Kain tayo kararag. Sakbay amang rugi ti Misa. Sige nga, Rod. Ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yun, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taag pipiknik tayo ijay. Ag-order ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita ka kompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat kan ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tan naawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tap na malawlawagan ti panunot ni kani Pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasayaat mo't, madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat. Awanda dito'y. Adada iji Manila, madam. Asawa? Kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan api musay. Babae, dagiti anak ko. Hanggang hindi inasaw.